Akampurra okugamba bino byaba natongoza enkola ya Prosperous Women Rwanda egenderire kuhera abakazi mu district ya Rwanda okwega okubika sente hamwe n'okukora ebyentunguka kandi ebyabo mugomborra ya muko. Ekibino okwaza kweguza oba wayiguze emitwalo 10 babagira ngo mwayikiriza nangu mwegulize hali 2% kandi abashaba mukolere hali 2%. Mutazamu byo kugira ngo nyone ndakweguliza mu 5% ngwitwa abakazi turabagiga pana. Abakazi tine ndabaze ha pressure ya sente ezine sente zanyu. Akampurra yagambaho n'antebekanisa ya Parish Development Model hamwe no kuyakubasa kuhera abatura bagiye kwata kurungi. Nico kitumire n'abaletere kibina kugira ngo bamwe abaraze kutunga sente za Parish Model mwije muze mu kibina abandi bakaza batakatungire nabo bije beguze mu kibina rero tugume turatambura paka hu buryo mwari byatunga sente. Ukimanyisa ngo mukazi yayine haka sente no mushija ine haka sente buri kimwe cyona nkiza kugenda kurungi. Umushaka ara yaronda school fees omukazi nawe yaronda ka pocket money yaronda na nebitabo. Umwana yakora nkaki yagaruka yishomera. Konka buri kimwe twakirekera abakazi buri kimwe twakirekera abashija amakana gaza kufa. Omnyishenjero nagera ngo miliyoni rushanjuno zarukuza kuteka mu ntebekaniseji kandi buri cyaro neco kuganyirwamo. Entaro zibire entaro mu maka entaro zarenga naho zazine kuherera. Nangwa tinenda kugira ngo abakazi nimwe murazirete konka ino zora shanga tureretera. Ushange cya uteremwe urugarambiro harimo umukazi ogu. Arazunguze cyaro cyone akitemo rugambo ayimuke mukasheshe achero wananga azo wananga abandi baze kuringa bashange no muntabira baganire omuntu ogu Gashakwa Job namanya.